ati mwana gusuta bitindaho cyane. It's pretty helpful. Bene bijya bifasha rimwe na rimwe. Kareba hano kuri address. It's name, date of birth. Hano hariho amatariki yavukiyeho, address yahatuye. Reba hanze usome hariya urebe ko uwo muntu wamumenya. Kureba neza Axel Harris niwe nyiri ya nimero ijye yandikira umukobwa y'u Rwanda 32. Oh! Was ari ex-boyfriend usigaye ukundana na Claire. Kandi koko inzu baryamaniyemo we na Dani ni inzu ya Axel na Claire. Ngati nze yaje kwa Axel. Lena, hey. Lena bite? What are you doing here? Urakora cyano? Is Axel around? Axel yaba hari. With Kane and the boys. Sohokanye na Kane n'abandi basore bakorana n'umugabo wawe. Coming, honey. Hi, Lee. Zara bite ndaje. Win, G&T, wine. Wazukanye ingwanye n'umwana wanjye tugasangira wine. Waya nzaza ubutaha. Okay. Okay. Nta kibazo. Urebe. Claire ntiyagira icyo amenya. Kumbe hakuno Axel ari mu kabari nande. Axel ni uzonga umugore wande. Wa Kane. Kubera ko yahoze bakundana. Mano maze kuzihamya. Bambwiye ibyabaye. Man, ndashaka gusinda ndebe ko natuza muri nge. Mission accomplished. Ubwo mission mukanya nabirangiye tu. You in the doghouse again? Semani ufitiye kibazo wabaje kuri ya doghouse. Yanzu yimbwa. Ufitiye kibazo gituma wiyoza amayoga. Got in a massive fight. Mwana maze iminsi ndi mu ntambara n'umugore. Every time she gets a message. Ati umugore wanjye sanga afite undi mugabo basigaye baryamana ko buri munsi wabonye ubutumwa. She gets a smoke on her face. Mbamona kubasora kuna hinduka yakira message ngamana nahindutse. Bisa ngafite undi mugabo basigaye baryamana. Change the password, turn the yahinduye password. Find my. Na ya application ya Find My umenya ahantu umuntu mukunda naherereye yarayifunze. So she can't even look at me. Man, nanu kumugore wanjye kinda amaso. She's distant. Isa nkaho tuba mu nzi mwari kare kure yanjye. Yabikorera iki se? Wowe se ntabwo yaguciye nyuma ajya gukundana nanjye. With me, didn't she? None se ntabwo njye n'umugore wanjye twabwo yari ex yari umugore wawe. Aguciye nyuma turakundana uyu munsi turi kumwe. Rero nanjye ashobora kuba yanci nyuma. Hey, mvira abagabo. Stressful. Mwana gerageza utahe uryama uruhuke. Ibyo bibaho. Let's go, what's really going on? Ahubwo genda wicara n'umugore wawe muganire umbaze n'ibiki bijya mbere sibyo mwana. Na Axel. You care. Basubone kuki umwitaho cyane. You're my brother. Man, urumuvandimwe wanjye ngomba kugira inama. Kandi koko umugore guta umutwe na Axel bijya mu ruhare. Urumuvandimwe wanjye niyo mpamvu ugira inama. Come on. Mva mwana. Let's get you home. Reka ngugeze muhira. Think I'm still good to drive? Ndacyaye kutashobora gutwara abana kwandikira. Uyakira aha. Abona rwa rufunguzo yasanze mu rugo rwe. Mu myenda yari mara kweruka amasuku. Abona urufite aga key holder. Cyangwa buno buntu bafata bashyira imfunguzo gasa neza nkako urufunguzo rwande rwa Axel.